muri Kenya Kelvin Kempton wari icyamamare mu kwiruka kilometero 42 hamwe n'umutoza we bahitanywe n'impanuka y'imodoka mu ijoro ryo ku cyumweru. Kempton yari afite imyaka 24 kandi yabanwaga nk'umuntu warimo kuzamuka cyane mu kwiruka ahantu harehare. Abdulrahman Tiani umuyobozi wa gisirikare wa Nigeria yavuze ko bishoboka gushyiraho ifaranga rimwe na Burkina Faso na Mali abyita intambwe yo kwikura mu bukoloni. Ibi bihugu byavuye mu muryango wa CEDEAO. Polisi muri Kongo yarashe ibyuka biryana mu maso itatanya bigaragambyaga batwitse amapine n'amabendera y'Amerika n'Ububiligi hafi ya ambasade n'ibiro bya ONU i Kinshasa. Barega ibihugu byo mu burengerazuba gushyigikira u Rwanda narwo bakavuga ko rushyigikira imitwe irwanya ubutegetsi. Abafana baravuga ku ntsinzi ya Cote d'Ivoire 2-1 cya Nigeria mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Umutoza wa Cote d'Ivoire Emerse Faye yishimiye cyane intsinzi y'ikipe ye, naho abafana b'ikipe ya Nigeria bo bakomeje gusaba ko umutoza wayo yegura. Naho muri Afurika y'Epfo Tsepo Mahalala umunyamideli yazamuye izina muri iyi myaka adodera amapantaro y'amajini abagore bafite ingorane zo kubona bakwira neza.